Whaitawina wa fionga pa ia le atua. Mai ni ngana fa peritania. O le susunga ia chesi sua. Mai ngana fa Samoa. O le whare tua ia soli ulale sua. Whaitawina wa fionga pa ia le atua. Scripture reading for today will come from the New Revised Standard Version, and it will come from the Gospel of Luke, chapter 11, verses 29, 36. Luke, chapter 11, verses 29 to 36. Let us hear the reading of His Word. When the crowds were increasing, He began to say, "This generation is an evil generation. It asks for a sign, but no sign will be given to it except the sign of Jonah. For just as Jonah became a sign to the people of Nineveh, so the Son of Man will be to this generation. The Queen of the South will rise after judgment with the people of this generation and condemn them, because she came from the ends of the earth to listen to the wisdom of Solomon, and see, something greater than Solomon is here. The people of Nineveh will rise up at the judgment with this generation and condemn it, because they repent at the proclamation of Jonah, and see, something greater than Jonah is here. No one after lighting a lamp puts it in the cellar, but on the lampstand, so that those who enter may see the light. Your eye is the lamp of the body. If your eye is healthy, your whole body is full of light. But if it is not healthy, your body is full of darkness. Therefore consider whether the light in you is not darkness. If then your whole body is full of light, with no part of it in darkness, it will be as full of light as when a lamp gives you the light when it breaks." God bless the reading of His Word.
O le la ue le sua whamanu malo le tua le tamā. O le tua le alo. Ma le tua le ngang sa. O le matua o le launga e whapea. O le Malamalama i le Pouliuli. E tele fo'i mo le mau o le netala. A tātou to e tepa tau lai fo'i a Samoa mai le amatanga. Sa le ai o se o le tise. E fau nei le tise te tonu o Samoa. O aso fo'i whapenei. Tātou te Manatu ai o tātou tua a wata oto mai tia. Le savalinga sa asa le ala i le sulu au lama po le kome. Ina ia Malamalama ai o le tātou nei savalinga sopo ai i le no umalenu. A whape whea le taimi o whai ngā whaiva pe a pe o le tai. E pui fo'i o le tina i lana whanau i le taimi o le whai ngā whaiva. E tā ua tele le whaitawina o le tuspaia i le nei tai au mo i tātou. Wa fo'i o whaalave e tutupu mai. Ua māsani fo'i i tātou i le tūlanga o le lava tāpena i le taimi o nei whaalave. Aangi mai o le matangi. Whemai ua pē ai o le mori matangi. A tutu fo'i o le mori tū. Ua tau le manino fo'i o le whale i le susulu o le Malamalama. I le nei aso, ua o mai Yesu i a te oe ma. Whemai, o ta ua mata, o le Malamalama lea i lo ta ua ne tino. O le ane tino, o le tino lea o le ekalesia, o le tino lea o le whinangalo moni o le atua i a te oe ma. E a vea lea ma whanwhananga i te tonu o tātou nei loto. O le Malamalama tātou te ilo ai o Manuia o so se mga ala. A wale walawina oe i tu e wha o le lalo langi nei. E pei fo'i o na tātou wa ai te tonu o tātou ainga. E si o mia o le mori matangi po le mori tū. Tātou te tā oto ma talatala ma talatala no ai. Pei o se mea fia i le afiafi. A o le Malamalama moni lava ia. Ia Malamalama ai o lo loto. Ia susulu atu ai o le Malamalama o lo wanganga. Ma ia whaatupu tele ina ai o le lofa. Ia ata mai e fo i le tua e to tonu i ate oe. I le susulu atu o le sulu mai i ate oe. O aso ia o tea. Na ona ta ua ona saba vali mo ta ua mata e pupula. Ai ta waso lo ta ua vai. Le pōre nā na fio mai a Yesu Keriso. Na te ave ese mai ia te i ta ua. Ai whaasasuluina o ta ua mata. I le upu ma le whamaoni. Ma le ami o tonu o lo tātou tamā. Le so tātou te tangi atu i le lii. Le li ie. Oi e au le tangata angasala o e Manatu mai ai. Foi tau tali le tua i a te oi lau wala au. O lo walofa i a te oi. O te manao i osi la ta ua mafutanga. Tau sia o le whengainga. Wha vai i a Yesu Keriso. O le alofa le nā o le tua i le whatua o ina. E tu mau e wha lava. Mana tua fo i le tala sa wha matala ina e Yesu. Le taimi fo i o ai o pua ngā ma fo ingata. I le vā o le tua ma yona. Sa le malia yona. Sa ita i te tonu le ne nuo ni neva. Ona o whasalanga ma mena lato whaia i tangata Israelu. A o le tua na tu mau pia lava o lona alofa malunanga le lei. Wala tau mai a Yesu. Whailo mai a te i mātou o se whailonga. Mātou te tari tonu wai. Whamai whatalenga a Yesu. O le nei tupulanga. Ua le anga lo la tau o langa, ona o awa onga ma whasa se o li sili te tonu, o le au wharisai o mana la tau mata upu. O le na saunu ai Yesu whapea, wa pau lava o te avatu. Wa nā le whai lo atu i ate o tau, o yona malana ngā ruenga, na tu i nā tuai e le tua i ni neva. Samuai, le atu nu, e pele oi i ate i mātou, le nei wa tātou tasi o le moe moe.
ua fio mai Yesu Keriso ma whapapula o tātou matai le ala le upumoni ma le ola. Ave ese mai fo i Yesu ia te tātou i le polonga ma le fita sa o tātou o na whawhea ngai ai. Ao le nei wa tātou whawhisanga i malo tātou ta mao le langi. Ai se a tātou te awa avau atuai i le atua a o lo lata lata mai pe lava o ia te ia. E pei o na whetalai o Yesu e whemai i oe ese fo i lata mai o Solomona a o lo tū lava i nei le tase sili atu i a Solomona. O Yesu o le whaita toa o le ala lea mo tātou i le tamaa. O le ana whina ngalo o le atua mo tātou i le nei tūla. E mana o lo tātou tamaa i a toi whata sia tātou. I lona lava alofa malona anga le lei. Awane iai se tase o tātou e te ese mai e te tonu o le whengainga whaavai i a te ia. E whainga tālo tā o nei o langa. E nei fo o se tase muri atu i a Yesu Keriso. E fia pe lava i taimi uma. Ai o le mawhana o le mafuta mai o Yesu Keriso. Na te leina na ina o se tase o me sili i a te oe. Wa ia whasasulu ma whailo atu i a te oe. E whainga tā o le muri mai a te au. Ai tui natu i a te oe o le Malamalama. Ina ia sulu ai o ala o vai. Ma le Malamalama i te tono i a te oe. Le nei wa tātou na whaitau wina i le awhionga pa i a le tua. Fe mai le whetalainga i le atua i a Iona. Iona, sau ina alu i ni never. Fe mai Iona, o te le alu, te fefe, o te eita. Fe mai le tua, e te whaia e alo whinangalo, po o lo loto. Leo na tātou na whaita wina. Nei ulava i na watu ele i o Iona. Manuai atu i lunga o le lau ele matu. Ina ia whata nuai o le whinangalo le tua. Ni never. O lau wha o le tanga e whatau waa o lo na ui mai. Na ui mai te tonu o le manabole ia, i le wha o ngaina i le tua Iona. Ai wha pe whea lo tātou wha o le tanga Samoa. Sa ui mai fo i lo tātou wha o le tanga mai le nganga pa ia, i le ala whatau waa i le tau pou i a Maria. Le nei wa tātou fia ma pati ai o lo na lofa ma lo na anga le lei. E ma e ula ta mai o Solomona. O le whautua ina lea Yesu Keriso i a te oe maa. E hau ngā o lea ta mai, pe ai iai o ia e whaatasi ma re poto o māsani iai i tātou. Mua whetalai Yesu le mata upo se fulu a luka, whaepo se fulu ma le lua, ma le se fulu ma le lima e whapea. Ua whetalai atu, e le ma mafa foi o le sala i aso toma turo, ai maise e fo i sai tonu, nai lo kapa na umi ma yutaia. Ua tatala mai a Yesu Keriso na ia Malamalama o i tātou. I le tū o le vaai i a Yesu Keriso. Ma le lei vaai i a Yesu Keriso. E ui lava i le nei. O te tali tonu. I le lofa tu noa o le tua. E le mawhai o na sola ese mai ma i tātou. Manatu foi oe whai la unga o Samoa i le tae au le awa whata. I le whata singa te tonu Malta. O upu nei i tō te tau te talai. E rei se, whapasapi lima i tai ao o le atunu. Ai whapena fo i le tai ao o le tala le lei. Wa fiso tai ei nei ma ua Autu le toto masaa. Ai whesila whai nei i le awa whata. A wā o le tai ao sa ili malo. Sa ili mai le taua o le tai ao o le tala le lei. Lele wa tā sapi ei nei. Awa i nei tātou na ngalo. Le wheta lainga le tua i a te tātou. Sa au whaatasi pe lava ma oe, e pe ona whetalai o tā vita. E te tū mau mai pe lava i a te i mātou. E so se taimi o le laulo wā o le larolangi nei. O au ngā tupulanga fo i e whai mai. E mā futa mai lava oe lo mātou ta māpa ia. Samoa, o le alo tai au. O le tali mo oe le nei tai au e whapea. O Yesu Keriso, o lo lea tai au. Fe mai o le tai au sisia e ia o le pola wātangia o lo nata i lo mauta ma lo lawa. Lele wa tasi moe ma wa atope ai, wa atoai o tupe i le fala. Leo wa tata usi ai o le manu ma le whea fani. A wāre alofa ma le anga le lei. Le Malamalama lea wa uru fale i whaititoa. Wa sulungi ai o i tā ua. Ma i loa ai i tā ua i le tū ma le tū o le lalulangi. E ui lava sa po lau sila.
E lava sa e le manino I lava ai. A ua whapapula ina oe e Yesu I le alofa mareanga le lei. Wai loa fo I o Yesu le tai au. Le leo wa tātou vivi ma whai ai I lunga I le Malamalama. O lo susulu I tatonu I a te I tātou. O la se au wala ua ilo ai le susulu o Yesu I tatonu I a te oe maa. Yoe pe a whai wa e talia o I e a vea mani I whaola I lo wala. Atua I fo I tatonu o lo ainga. Light in the darkness. The times in life as we look back into the modern days of Samoa. Where do we come from and how do we hear the Word of God? And how to receive the Word of God in day and night. But at times that we don't understand at all. But we believe in Jesus Christ Himself. He will continue to intervene in our lives and continue to speak light into our lives so we may all understand His will for His life. And let me open up with a small illustrations that I think it will help us to understand where our message is going through today. One of the policemen know this man named Frank very, very well. He saw him drove down the street, swerving along the way. He took off and he pursued Frank, pulled him over and he asked him, Frank, you're driving all over the place. Frank replied, yes sir, I'm late for church. Notice there was a bottle sitting right next to him. The officer says, Frank, remember you're an alcoholic. And what is that bottle sitting right next to you? Frank handed him over the bottle. The officer took a drink and he says, this is not water, this is wine. Frank looked up to heaven and he said, thank you Lord, you did it again. What does that mean to us? It's the communion that we all come together in the light of Christ. We are forced to get alternative sources of light into our lives to protect us from accidents. When our eyes is full of light, salvation is within us. The light help us to see beyond every single expectations of life. We use lamps when the darkness arises. We use lamps when the wind is blowing. What do we use that for? So we can see the next person next to us. There's a light of life that we must shine to another. Because in nowadays, if we don't have the lights, how can we minister to one another? A little kerosene lamp can be the center of joyful in one family in Samoa and the whole wide world. Those are the moments that we don't forget. But those are the moments that God used to bring us together to talk among ourselves, to share our common lots of who He is. Sometimes we need to clean the lanterns because we have some of the need to be done in trimming and also wipe out all the black dog or the smoke that is stuck in there. So the light can give all the lighting into the house as needed. Just like you and I. Our eyes are not clean unless we wash our eyes with the light of Christ. The lamp is Christ. The eyes represent spiritual understanding of who we are. Sometimes we don't see God, the clear light. It's hard when our light is dimmed. Why? Because we are not perfect human beings. But thanks be to God that He gave us this light so we may see Him in the small clear visions of our eyes. I encourage you today to check your visions. Even myself, I encourage myself to see God in the clear visions of where my eyes are at today. Today in the scriptures that we read, Jesus was teaching us, His disciples, about the values of eyes for the lamps that we see. How the body can come clear in the view of everyone else to see. The need to ensure we keep this lamp brightly and healthy. Healthy enough to ensure our whole body is full of light. Time when we grow up in Samoa, let's not forget our common lot in Samoa. Remember where we come from. Not only Samoa, but the whole wide world. Everybody started off from somewhere. Where did we start from? It's just what God has given us. It may be a small little land, but we multiply as we talk about the light of Christ.
when we receive the light from Christ, let's not keep that inside of us to not hidden, but we have to shine the light so everybody can see the same way that you walk. No light, a lamp there is hidden under the drawer. It is put on a lampstand to those who can see and may follow the way of light that you're walking on. Your eye is a lamp, lighting up your whole body. If you live in a wide eye in wonder and belief, your body fills up with light. If you live the squinty eye in greed and distrust, your body is tanked, cellar at every single moment. Keep your eyes open, your lamps burning, so you don't get messy, so you don't get murky, so you don't get lost on the way. Keep your life as well lighting as your light as Christ gave it to you. Share with one another. Share with one another what the Word of God is speaking to you. Henry Ford, this is what he quoted on during his sermon. Coming together is the beginning. Staying together is a process. Working together is success. That's all that it binds together. If we have the light of Christ in us, United States of America will stand on strong with the belief and the trust that God we trust alone. What is the message for us today? Our conclusion as it comes to this part of the sermon. We are charged in the scriptures to ensure the light that lives in us. But sometimes we understand the light still lives in us, but sometimes we don't turn on the switch to turn the light on. In our lives we were in a negative, but all we need was just the positive from Christ to put together to hook up the lights to the battery so we can see the light. And thanks be to God, He did that for us. He took away our old life and blessed us with a new life. And here we are, we're shining and laughing away, smiling and joyful, praising and thanksgiving, loving kindness and clapping of our hands, singing new songs to the Lord who serve, because of His love for us is endures forever. My dear Samoa families, my dear whole wide world, the Church of Christ, not only na Sarnole Mua sa Artong family, not only na si Fufunga or the Tayo full family, but here we are. It's the global united Church of Christ around the world. May the Lord bless you all. May the Lord be with you all. Be free and do not surrender to what God has given to you. The Lord is with us. I will close with this verse from the Bible. This other blessing I will bring it to you in this word. May God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole body, spirit, and soul be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and He will do it. May the Lord bless you all. In Jesus' mighty name. Amen. Tatou viviatu ile tua ile vi inga wa Sauniga.
te tonu sa mo le ua Tatou iai le whai unga o Tatou Tapua'i o le nei Aso Sa. Mo le atu le ngang whaftai, whai ia umasui o le sunga le whai whiau o le sau whainga an si ufonga o le tai au fau. Ia mo le atu ai le mātua ngang whaftai. Manatu le sa Tatou whai Tapua'i whaatasi, ia afua mai lava le amatanga, ia se ia ulia mai le nei tau whai. Whamanuru at fo i Samoa. Ina ule Atua lau sila ma lau tanga mai ia o se Tapua'i ngai Manatu sa Tatou whai whaatasi. Ia ona ele ngata o vaenga masani ia o lungo nei penga ta whaelangi ia tatele tua ia se tasi ia o whale tonu lava ma la pea la matu tautua ele nei aso ia a o le Tapua'i fo i le atua pau o lea ia taro sia ia a ua mauala na upu ia o le mesiri lea o na taua o le upu whasoa ia tau la mai lana au aunanga ilana au auna ia mai au aunanga o le nei aso whai ia masui ia o le siufonga le tai a fau taina ne fo le sunga le li whai au le sunga ia Samuelu alo popo ia matawheo ia pe o le sunga le whai au sa whea ngai ma le tatou upu o le nei aso ia mo le fo ile ngang whaftai lau sunga le whai au ia anga le leile atua ma whaatumu pea la Autu ia a o tatou ile ngata ina e ngalua i lalo le whaamalu o palangi ia le fo uo fo mailo soifua tatou te ngaru e whaatasi i lalo ia o le Kalesia Samoa ia e si fonga tai fo malana me whainga luenga o lana le itio ia mori ai le upu le atua ia Aso Sa te tasi ia ma so te tasi o le vai aso whea ngai marana au whainga luenga whelanwai ia le anga le lei o lo Tatou mataisili o le mesili lea ia e Tatou whalongolongo fo i utu whafongafonga mo mātou whalongolongo ia i le upu ua fola mai mo i Tatou le nei aso ia tau ia ina ia lele le ngongo masiana ia ia e Tatou ta ape le nei vai aso i au mga luenga ia a ua mawhai o na whasoa mai le atua e ala i lana au o le aso tau ala mai lana au auna me le ia Tatou avele vi inga i le atua o le atua lava e o vi inga uma ai mo le nei lava taimi ma le nei aso ia Samoae ia o le Tatou Tapua'i lea i le nei aso ia pei o na whai ai le si ufonga o le tai au fau ia mautou malu o Tapua'i o le nei aso Manuia mai le atua i ngā ruenga ia i au matiute whaiva matiute whea ngai o le nei fo i vai aso fau au whaamaru mai au mga ruenga Tatou toi whero i pea i le anga le lei o lo Tatou atua soifua Manuia le nei vai aso Tatou te talo. Le atuai. O oi o le atua o le si whafunga o le tai au fau. Alo whangia i rātou o le ata ape matu mawaiwaina. I le itu ma le itu i le sami ea ma le lawa le ele. Whapaolo wa awalofa. Tau nu o le manu. Vi iai o la wa fio. Ia vi ia lava oelo mātou tama e whaavavau. Tu mau mai peia te mātou. I le suafo Yesu ke risolo mātou wali i. Malo mātou whaola. Amene.